Hello guys, welcome to my blog. So dito 16 February jotono board rogibay kana. So tabok time ang ka 2:40. So 2:40 PM. Okay, जों tabok board nan थांनाय. फुङाव फुंनि सिमै खोनामान आम बागै थां माने मिसिन नस्तफोरनि खोनामान बागै थां जायगा 3 देहिन 4 बार रक मिसिन नस्त का tak खांनाय फुनुगान बुसु बरक पां. So tabok थांनाय आं board dinani. Pa tinta pa jika takon borok kebang mak buts kom ya ka pura full mau ini complete ang gelak site tau kasi bondong pa ni fu ter kasi borok kebang mak hai de lain long mani pura hati ai sita pun tang problem yang ka tang kok de bang lai ini mari mo dong na tok tai pura borong एकदम टाइम का खाbat tamu nai omongnya ko merasa time complete pura site takon nai borok 700 800 hai besi baksa mairok sanan thangbai umat bisingte borok dalia pu. So ke Santri Bazar Constitution under kalayo sinoro 1226 jona butar te sini polling station ke 6 narong nugui manna borok kebangma pura horong nai aun bakai borok lighting ni ବ୍ୟବস্থা khai tongka nai manoro finally ang board ribekha but momno nasingi jongnai tabuk naigana busuk time na bori baya nugakli horong thangka actually an mobile charge pai thangka mo photo kaisa buina rok mani so tabu boat choli chongo boat chini yang cholika horni 9 ta pujonto first time chini para amte haike boat mari khachang tinin bage asungno hambai